Assalamualaikum hurmatli jamoat 2025 yılın 18 oktyabr günü Qayrağa Çayırı'nın mazarında aşar bol çatat. Muhtemelen adamlar kızıl işleri çatat. Kanada Qayrağa Çayırı'nın yaşları cana sakallar işlep жатышат. Yaş ballardan başlap aksakallardan sen işlep жатышат. Qarаңыздар. Aşağıya kelingizler hurmatly. Bugün iş şara oldu, болсын. Allah razı olsun görüşürüz. Abi geçti, seçiyor. Assalamualaikum. Qandaysizlar? Kızı oltağı. Allah razı olsun. Sizlere iyilik. Aşağı olacak. Ayılın intimağı, elin intimağı için жақсы ақсақал үйінде жас үйінде барлығы бірдей жапырақ тұрмақ жауышып қызмет көріп жатыр. Жас балалардан бастап ақсақалдарға шейін. Ал жарым ақсақалдар пешін оққанды кетті мешітке. Чай ішіп жатышады ғой деді. Қалғандары өте беш қылып жатышады.